Photo. I don't want peace. I want problems always. Bakunzi ba Karo TV show, ahangaha tugiye kureba umukino wo kurya ubugari n'isombe. Ahangaha tugiye kubona umukinnyi wabigize umwuga bamwita Kabaka kuva muri Uganda, agiye kurya ubugari n'isombe ahanganye n'umukinnyi w'umunyarwanda uwo bita Saidi, umwana w'Iburera. Yahize ngo umuganda ntabwo yamutsindira iwabo. Ahangaha bagiye guhangana ku biro bibiri by'ubugari n'isombe. Bahize rwose, situzi uri buwegukane aya mayero 200. Bose barakaye, babyambariye, bambaye ibituza. Uyu mugande rwose nkuko mubibona yarakaye. Ubu ngo amadolari 200 agomba gutaha muri Uganda, ariko Saidi nawe ngo ntabwo yatsinda njyewe ngo nsanze iwacu mu Rwanda. Ubu rwose aya mayero 200 Saidi yarakaye ngo agomba kuyarya byanze bikunze. Reka rero umukino uratangiye. 1 2 3 umukino uratangiye. Photo. Aduh bobo, wajib pak video dah tu. I don't want peace. I want problems always. Jesus is Lord. Sorry, yo. This man. Nope. Wait, go see with the shot. Urabona Kabaka ugiye kumuhigika kabisa. Kuva muri Uganda umunyarwanda agiye kuguhigika. Urabona ko rwose Saidi Photo. Aduh bobo, wajib pak video dah tu. I don't want peace. I want problems always. Uganda ndabona rwose hano hari hatari.
Sorry, oh, sorry, oh. This man. Nope. urabona ko sayidi amwemeje birangiye amwemeje rwose ese kubona ko yabwatatse umuganda aramwemeje kabaka rwose sayidi ararenze aramwemeje ahangaha magana abiri ahangaha sayidi arayegukanye ako kaba aka kapesa wapi kabisa kabaka ariko urabona ko nawe ebana ruri kuhigika urabona ko ari 50 kuri 50 mbona sayidi nawe yatatse isosi reka turebe ko ushobora kuba bugiye kumugandagura nanjye ndabona rwose sayidi asigaranye butoya ariko urabona ko ebana urabona ko bushobora kumugandagura reka turebe ndabona umugande kabaka nawe rwose yiyaminiya Jesus is Lord. ariko urabona ko uyu mugande kabaka nawe mugande kabisa atoroshye nawe niyoroshye kabisa Sorry, oh, sorry, oh. ubwo ntabwo waza mu irushanwa utiyizeye biragaragara ko sayidi yari yakoze n'imyitozo ihagije sayidi kabisa araryegukanye sayidi ubona ko sayidi rwose byarangiye sayidi umutsima biragaragara ko awumaze ariko wisororo urabona ko hari ikintu kikirimo urabona ko rwose sayidi bigaragara ko amayero 200 ayegukanye ubona ko ariko mu ntoki bikirimo sayidi birangiye ayegukanye kaba kavuga ati ndakomeza natake ebana kabaka ntavuga kabaka rwose ntavuga avuga ati ngenda bwataka ariko hano hari ibintu nabonye bitangaje nk'aba bagabo ubu niko kazi bakora aba bagabo nta kandi kazi bakora usibye gukora amarushanwa yo kurya gusa urabona ko babigize ni ibintu bibatunze urabona ko babigize umwuga rwose sayidi avuga ati njyewe ndasoje avuga ati njyewe ndasoje kabisa arayegukanya amahero 200 kabaka wa cyataka umugande aratsinzwe rwose abahungu nta kandi kazi bikorera usibye akangaka gusa aratsinze sayidi avuga ati amayero yanjye arayegukanye avuga ati amayero yanjye arayegukanye amusezerera avuga ati tuzahurire muri indi rushanwa tuzahurire muri indi rushanwa rwose ya genda avuga ati tu ntabwo twari kumuhagarara imbere ariko urabona ko uyu mugande nawe yari byari baguye miswi kabisa nuko sayidi abageze akavuga ati kanatake fasita bari baguye miswi sayidi avuga ati tu ntabwo twari kumuhagarara imbere urabona ko rwose sayidi umugore we aramuhahiye amayero 200 arayegukanye urabona ko agifite intumbero yo kurya ariko urabona ko umugande
yakozwe n'isoni yabuze icyo kuvuga. Urabona ko kabisa wapfa avuga ati Saidi arangaraguye ku mugaragaro bose bari kubireba. Yubitse umutwe rwose yabuze icyo kuvuga. Saidi ari kumukoreraho utuntu tw'utumanyeri. Ngira ngo namwe murabibona. Saidi ari kumukoreraho utuntu tw'utumanyeri. Agenda avuga ati njyewe rwose nta muntu bajya bangiranye nawe. Ndi uwa mbere nkanikurikira. Kigeli icyamamare ni umwana w'i Burera. Kurya nibyo bintu niko kazi. Biragaragara rwose ko Saidi nta mikino yigeze, nta mwanya yigezaho umugande wo kuruhuka. Umugande yatatse aratakaratakarataka biranga neza ntako atagize ariko yumiwe, umugande yumiwe aravuze ati ibyo mboneye mu Rwanda ni ibiki. avuga ati kabisa uyu muhungu ntabwo rero ntabwo bibaho. Ati narimenyereye ahandi ko ngenda nsinda amarushanwa atari ko hano ho wapi. Ahuye n'umwana w'i Burera amweretse ko rwose yariye imvange kabisa ku bugari aramugaraguye namwe mwabyiboneye. Urabona ko umwana w'i Burera ari kwereka umugande rwose ko amayero 200 ayegukanye. Avuga ati njyewe rwose nganda yacyuye kuko mba nakoze nabikoreye. Umuganda avuga ati wape kabisa amafaranga bamuciye mu myanya y'intoki. Avuze ikinyarwanda. Ese simpise mu ngaro. Ingaro gende. Umuganda avuga ati kabisa tuzahurira muri Uganda turi kurya umunyigi. Umunyarwanda nawe si ikiganda se. Ati ngo bazahurira i Buganda bati ngo bari kurya umunyigi. Mutavuga no muri hoteli y'abazungu. Tujyagenda njya gutwara Uganda. Ayibonye ngo ko bazahurira i Buganda bari kurya umunyigi. Ngo nakamwemeza. Ibintu by'imitsima umugande ngo ntabwo abimenyereye cyane. Yitwaza ngo ibintu by'imitsima ntabwo abimenyereye gusa yari yavuze ko ari bumwemeze. Ngo iyaba ngo kawunga rwose ngo nava yamuteye ishoti. Bano bagabo bakomeza guhiga bavuga ati unsinze utansinze. Reka turebe ubutaha nibahurira i Kampala muri Uganda hazaca uwambaye. Agenda bavuga bati rwose n'ubugira kabiri nzagutsinda. Hazaca uwambaye. Bakunzi rero ba televiziyo Karo Show mwari mudukurikiranye muri aka kanya, murabona ko tubahaye show naho akagaruka. Ciao ciao.